Just, pasalamat po sa pagkain namin. Amen. Good morning. Tawag ka ni Mama. Mamu. Good morning ka muna. Tawag ka na nga ni Good morning ka Mamu. muna. Tapos mag-pray ka na. Dali. Para makita ni Mamu yung good morning. Mag-pray ka muna kasi kagigising lang natin. Ng English. Dali, Angel. Pray ka muna. Papa Jesus, pasalamat po sa pagkain. Yung pray mo yung English. Dali. Yung pray mo yung English. Angel is... Dali na, Angel. Ayaw ko ng kiss. Pag-pray ka na, dali. Ay? Pag-pray ka na. Angel is... Tayo na. Oo. No. Angel is... Angel is writing so to you best to guide me to rest. Amen. Good morning. Good morning. Papa. Patingin picture. Sino mo good morning mo? Di ba mo good morning mo sila? Kuya, Patingin. Papa San? Patingin picture. Good morning mo muna sila. Patingin picture. Good morning mo muna. Dali. Patingin picture. Okay.